sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg sådan set bare holde mund, og så vil jeg afspille alle mine favoritter lyde, som jeg har fundet inde i nap. Så ja. Oh yes. I'm a buff baby that can dance like a man. I can shake a my fanny, I can shake a my can. I'm a tough tootin' baby, I can punch your buns. Punch your buns, I can punch all your buns. If you're an evil witch, I will punch you for fun. Because I back-traced it! I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is lasting, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Ja. Booyah! 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 Og som sagt, de sidste 3 her. Ja, eller de sidste 2, jeg vil vise jer. Altså, der kommer en, som er gennem mening. Det er den her, der er gennem mening. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Jeps, så kommer den her. Det var den første, der ikke gav mening, og den anden, den giver heller ikke mening. I've been really trying, baby. Trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Ja, og så kommer der sådan en. Det var ikke den. Sådan en regnbuefarve, ja. Bag! Happy birthday, happy birthday. I'm a Barbie girl. Ja, så tusind tak, fordi I gad at se med. Husk at smide et like
Husk at abonnere. Jeg kommer ikke til at stå her, men forget. Husk at abonnere. Husk at smide gode kommentarer. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Så tusind tak fordi I er med. Hej hej.